Daniel Wolo le Sane. Angma Daniel Wolo le be mini Yuda fuele minna no wa ye manche wonjalo ke yichon walo kuno yeli shishi. Moni ma Wolo le ngojen sajin keni na hisajin ni ekewo no bi le hiwale. Eke amake amena hie no kamake na anyumo baha ameno yelo yichon walo le no yeli le seafu. Ni na agbele nyumo webi le bayi amehi. Aja Wolo le minsajin la mi Enyɔ. Klɛŋklɛŋ Daniel kenye me no mi la te me Ekome ahisanjin. Gbeme ne chon nyumo no hemo ke yeli ketu ebo no ame ya me hinyelo anokunin. Angma sajine ye Babylon bi ke Persia bi amanche yeli bia. No ni ji Enyɔ ni na Ekome ni Daniel na ke chon okadi ni bi ya no. Ni na ene chon boni no yelo esroto baba ye no ke bo hu ni ame ba gbe shi ame ha. Aka Babylon no yeli jeshishi ni agba boni ba fe ni jenyo yiwa lole ba gbe shi ha ni na anyumo we bi le ba ye kuni. Na Wolo emi njira moe. Klɛŋklɛŋ Daniel ke na ne mele no ye klɛŋklɛŋ yicho klɛŋklɛŋ kuku ka ta yicho Ekpaa kuku ni jinyumo Enyɔ ke Kpaanyɔ no. No se Daniel ni na ile no ye yicho Kpawo klɛŋklɛŋ kuku ka ta yicho Nyɔŋma ke Enyɔ kuku ni jinyumo ke Etɛ no. No hu ye minjira moe Etɛ. Kolo Ejwɛ no ye yicho Kpawo klɛŋklɛŋ kuku ka ta kuku ni jinyumo Enyɔ ke Kpaanyɔ no. Eke gwanten ka botiale no ye yicho Kpaanyɔ klɛŋklɛŋ kuku ka ta yicho Nɛɛhu kuku ni jinyumo Enyɔ ke Kpawo no. Eke mwembofo le no ye yicho Nyɔŋma klɛŋklɛŋ kuku ka ta yicho Nyɔŋma ke Ekome kuku ni jinyumo Ejwɛ ke Enumɔ no. Eke na muwe na gbebe ni atole no ye yicho Nyɔŋma ke Enyɔ klɛŋklɛŋ kuku ka ta kuku ni jinyumo ke Etɛ no. Agbene nyaha woboa Daniel Wolo le tue. Daniel ke na ne mela hisane. Klɛŋklɛŋ yicho oblahin le ye Nebukadneza koishi. Yuda manche Yehoakim manche yeli afini jetele no le. Babylon manche Nebukadneza fatakeba ne basa Jerusalem man le yi. Nunchole ha eye manche Yehoakim no kunin. Keke ni emo Yehoakim ke no mi kumehu ni elonyumo wele mi ni bi le kume ni eke no mi le ke ni bi ne te Babylon shikpon le no ni eke ni bi le yawo enyumo le wele mi ni to hele. Keke ni manche Nebukadneza fa Ashpenaz epiafo nyonukwa ni fefele ake ehara Israel bi no mi la te manche ma bi le ke ablade Ahwoi la te oblahi kume. Esaka oblahi na he fel pakopako aka hi amegbomichi ahi ame chosemo ame Ejwemo ni ame Ejwemo kashike hani kasemo koni achose ame ni ame somo ye manche wele mi efa hu aka achon ame Babylon bi awie mole ke ame Wolo hu manche Nebukadneza to ake da agbile ahon blahi ne le dienche eni kefo ne yole ke we hu ni enuole ko eke ake achon ameni afiete ni no sele akoblahin la baba chonle oblahin ni ahalala teme komeji Daniel ke Hanana ke Michel ke Azaria amefe ameja Yudo akuchele mi biafo nyonukwa fefe le wo oblahin ejwelegbe krokome ewo Daniel Betheshaza ni ewo Hanana Shadrach na ewo Michel Mishak na ewo Azaria Abednego. Shi Daniel try fanshi ake eye manche ni eni na ewo fole ni enu manche wele hu koni ekabulehi. No ewole Ekpaa Ashpenaz piafo nyonukwa fefe le faya ke egmelegbe koni ekabule ehe. Nyɔŋma ha Ashpenaz hie so Daniel ne musun chole ye he. Shimon eke Daniel ake mi shegbe ake ale no minu ncho manche ni etoni eni nke we ni ake hanyele ba na ake nyegbe meche be akono tamonye tipenfo oblahin krokomela agbemeche ene aha mi wala ato ye manchele hie no ewole Daniel ke moni piafo nyonukwa le efa
ake ekwele Daniel ke Hanana ke Mishael ke Azaria no lake o fine ha wachi ayibi ke bye keke konuwoye ke nu flo hu keke ni wonu ke ashi bi egbin Nyɔŋma koni okeka wo ochiji okwe koni no sele oke wato blahi ni yo manche wele ni eni ni ewo folahi boni o nale o damonono kono fe wo boni osmo no lekple Sane ni Daniel ke fo hiele no ni eka Daniel ke nyemi mela ni eni hamole gbi Nyɔŋma le ekwe gbi Nyɔŋma le sele anake Daniel ke na ni mela hie efefe ni amegbemeche ehwihwi fe oblahin krokome le ni yo manche wele mi ni eni papai ni ewo fola agbemeche no ewole ameno kwalo le shi ni eni ke we ni ato aka ke ha melese ne ha meche ayibi ke bye le keke ni ameye Nyɔŋma dro ne kan oblahin Ejwɛ na Ejwɛmo ni amenye amekase Wolo ke ni mfe ni atwa amele ye Daniel gbefan le Nyɔŋma ha enuni na fe ni na ke lamo fe lamo hu shishi fatai beni manchele etole shele aspanas piafonyole ke oblahin le fe te manche Nebukadnezar hie eke ame achonle manchele ka ame fe wie ni Daniel ke Hananiah ke Mishael ke Azaria jimen ni manchele hie so fe yo oblahin la te no ewole ehala me koni amesomo ye manche wele mi nile fe nile ke Sane fe Sane ni manchele bi Daniel ke nyemi mele enake ameleni she Nyɔŋma toy abo fe e manche ile mi shikojin la no ni na lo ke ashwan fe lo ele fe Daniel somo ye manche wele mi ahun ke ashi afino ni Persia manche Koresh ba ye Babylon no kunile Yitso Enyɔ Nebukadnezar lamole Nebukadnezar manche yeli afini je Enyɔ le nole ela lamo Ekome lamo ene ha etu ibo yeli ni wo kire ye hie no ewole manche Nebukadnezar fa ke ayache ashwan fe loe ke klamofue ke nkunya yelo ni yo Babylon bi atenle abahale koni ameba chonle elamo le ashishi beni gbeme ne she manchele hiele eke amake milala moko ni mitu imi yake male lamo le shishi ametohe ya aram yemo miyake ni oya na walake ya nano jajemo lamo lo chon wo chuji ni wo chon bo shishi manchele ka amake no krede ni mitomi yake mi babi nyeji ake nye dienche nye chon ami no lamo ni milale koni nye chon mi shishi hu kaji nye nyele no la maha chire nyemi ni aha nye shiale achon tamotumo shikaji nye chon mi no lamo ni milale ni nye chon mi shishi hu le no la mi ba kenye ni bi baba o asan mi ba wo nye hie nya hu jogba agbene nye chon ami no lamo ni milale ke shishi hu ameha heto eko ameke ake ni achon wo lamo le ni wo chon le shishi manche Nebukadnezar ke amake mi na no kwale mi ake be keke nye tawo eja ake nye na fan ake mi wo akpo ake keji nye chon mi la mole to egbla mo kome kashi ha nye to nye yi ake nye ba male nye ba shishu mi ke ashi be ino nini bi achake no ewole nye chon mi la mole kekele no ba ha male ake nye ba nye eshishi nye chon Babylon bi le tohi ameha manche Nebukadnezar ake ni moko beje nemi ni ebanye bo osane ne na echon manche kokra ehi koshipen bo fe bo na eji agbo ha na eyo hewale hu ha ni ekeneke sane efon ashwan fe lo klamofo lo nkunya yelo lo Babylon bi ahieda Sane ni manche bi ona minwa boni moko nye na achon ake ja wonyumoele ni Nyɔŋma Nɛɛhu ashinhle hebe adesate heto ne ha manche Nebukadnezar minfu ne minwola na akpa keke ne fa ke agbeni le lo ni yo manche hele fe ye Babylon shipon le no hewole awo akpo koni agbeni le lo ele
Ata Daniel kenyemi mele asegbe koni agbe amehu. Nyɔŋma chon Daniel manche lamo le shishi. Kekeni Daniel ke dwemmo ke hie shikamo bi manche blafo ache ni egbeji Ariok moni afale koni egbe Babylon ni le lo lake. Meni eba hewani ni manche ewa akponi na wane kene. Ariok gba Daniel no Sane ne bale. Daniel te ni akpa manche Nebukadneza fai ake etolebe ni eba achon le lamoni elale shishi. Daniel te ewele ne aboena neme Hanania ke Mishael ka Azaria amanie. Ne ebi amake amesole amekpanu ncho ni onwen le fai ake emusun achon le ya amehe. Asan amebile kone egbele te monsane le hie echon ame. Boni afe ni akagbe amehu afata Babylon bi ni le lo ekrokome lahi. Aje te monsane le shishi achon Daniel ye ni na Enyɔ. Ni Daniel je nyumo ni yo onwen le yi. Daniel we nano neke ake. Aje nyumo modeni nile ke hewalele fe yo le yi. Ke anano. Le chaki obe ke yino ele. Ekpaa mancheme ne eto mancheme. Le edro dwemo ne edro nile lo ni ashishinumo. Eji osanji ni minkwolo ke ni bi ni akete ekpo ichon. Ele ni odumi ni heni eyole jen la yo. Mi cheme anyumo mi ndabushi ni mi nji oyi ejake odro mi dwemo ke hewale ni ochon mi ni wokpabo ehe faile ejake o ha wole manche sanele. Daniel cho manchele la mole ke shishi hu. No ewole Daniel yin ete Ariok moni manche efalake ekpata Babylon ni le lo la hie le ngo. E ake lake ka akpata ni le lo la hie shimo okemia ya manche ngo ni machon manche elamole shishi. Kekeni Ariok nye Daniel hie kete manche Nebukadneza hie oya. Ni Ariok ke lake ni manche ni ananunko e Yuda bi no mi late ni ebanye echon ni manche elamole shishi. Manche le bi Daniel ni achole Belteshaza hu lake. Ani onye ochon mi lamo ni mi lale ke ishishi hu. Daniel he manche le no ake ni klamo fonyoko lo ashwan felo lo nramia nkwelo ko be ni ebanye echon te monsane ni tawole shimon numoko yenwe ni eji otemo ni bipo ichon ni lejimo ni ejie no ni baba wosele echon manche Nebukadneza le la mole ni ola ni jinina ni aje achon bo be ni oka osale no lene be ni manche kashi ni ewole ela ni bi ni baba wose ni nyumo mo ni jo temo ni bi akpole mi ha ole no ni baba le mi le je mi ni le fi adesan fe he wona je ne ke temo nsane ne shi achon mi shi mo bona fe ni achon ni oyi cho nsanje le ke lamoni ola le shishi ni ola mo le mi le ona amaga pete npleko amaga na eda ne pewa ne mohie ni keji okwele ehe egbe na akpa amagane yichole akeshika fe echichi ke nijinle Ejwɛ Etɛ fe emusun ke hele akako oble fe eshojinle akedade fe ni enajinle fa dade ke fa hu sun ohie amagane kwemo kekeni tako ni je gbomo adesani ni tahi che kejeheko ne batwa magale na ne dadefa ke sunfa le no ne ejura na jinle wocho keke ni amagale he dadele ke sunle ke akoblele ke Ejwɛ Etɛ le ke shikale hu fen hwem dura wocho na mefufulu na mechotamo able na ashaji ni buagbo able shahi keke ni koyo lo fen kete ni ehwe amehe nokonoko shitele ni batwa amagale da ne chogon pete nkple ne kpleje mfe lamole ne agbene wo chon ni lamole shishi ni manche boji manche ma manche nyumoni yo onwele ni tobo nakan ni edrobo hiwale ka agboje ka anunya mfe ewobo hefe ni gbeme adesan ke kolwe ke lofojin yole noyilo
amagale shika yichole boni bo sele manchayeli krokro ateshi nike oye egbo manchayeli ko hu ni jete baba abayino ekadiji akoblele ni eye jele feno manchayeli ni ba fe ejwele hi ba watomodade boni dade jura ni eglo ni bi fenle na kan pepepe manchayeli ne ba jura ni ba gble ni bi fen boni ona magale najin ke wa bile ni fale gbeshon lo suni ni fan krokrole dade nile na kan manchayeli ne mimba agba ni dade he walele eko ba hi minke tamo boni ona dade kesun ni apoto la futule boni enine wa bile fanko dade ni fanko hu sunle na kan no manchayeli le fanko he bawa ni fanko hu he wan boni ona dade ne futusu ni apoto minle na kan manchayeli ne mino yelele aweku isroto ele ka mehe ba poteglashi hele mimone shino chan ametamo boni dade nye ekesun achale manchayeli ne ami manchamela yino aminle nyumoni yo nwenle bate manchayeli ko nisa efondon shie mashi manko nye enokuni eye eba akpata manchayeli ne fe ahie butu ni amenoyeli le ase afo shilele manchayeli le ba mashi ke ate nano boni onateko ni je gbomade sanini ni pole keje gonko he ni eba fufulu amaga ni akedade ka koble kesun Ejwɛ Etɛ keshika fele ni mwepete nklele eje no ni baba woseko le echonbo ni lamoni mi gba ni ne eje anukwale na shishi ni mi chon le hu yemi Nyɔŋma shishi manche Nebukadneza juro Daniel keke ni manche Nebukadneza ke hi ebushi na eja Daniel na efa ke ashan chofa ke ngba aha Daniel eke Daniel ake lele ake nyenyumole leji nyumoni fe nyumo efe ke manche me fe anunchole ni le eji otemo nsaji akpo eja ake onyo je ne kente mo sanene ekpo agbene manche Nebukadneza wo Daniel no ne halegbe na gron ne kekele ni bi ujin baba ohu ne fele Babylon popa le anokwelo asan ke manche le hinga Wolo ele fe anupa ye manche wile Daniel bi manchele ni manchele ngo Shadrach ke Meshach ke Abednego eto Babylon popa ele ano ni chumo ele ano shi Daniel lele ehi manchewele Yitso Etɛ Nebukadneza fa ake aja shika amaga manche Nebukadneza ha afe shika amaga ko ni ekoleji ni netalo Enumɔ Ekpaa ke lemo hu ni netaro Ekpaa afe amaga ne amashi yedura ngale no ye Babylon popa ela no keke ni manche Nebukadneza fa ke achu ko ni achema ni chulo ebubulu keba amraloe ke lume ka amraloe aseme ka kucha anokwelo ke manche hinga Wolo ke kojole ke ni tohe anokwelo ke popa ele fe ano ni chulo ko na mebaye amagale na agblemo ke ikpojemo le hodasi amraloe le ke lumele ke amraloe aseme le ke akucha anokwelo ele ke manche hinga Wolo ele ke kojolo ele ke ni tohe anokwelo ele ke popa ele ano ni chulo ele fe ba maga ni manche Nebukadneza eha afele na agblemo ke ekpojemo le beni gbemene abuashi ya magale hiele son lokobo wa ne ke ake shikpoji ke majin srota no bi ke nyeme ni nyewi owie mo sroto efe nye banu tetremantre gbemo he ke kele ko fen ke sanku ke kete ko benta ke beji ke lala sroto bagbe ke nyese lala ele he ni nyanu nonle nye kulashi nye ja magale ni manche Nebukadneza efe machile mo fe mo ni kulashi ko ne ja magale na kangle twala mi nonle abacha la for front no ke mi la ni mi njo grigri mi we wole mope ni asafo le fe no ko fe ke sanku ke kete ke benta ke beji ke lala sroto la agbe mole amehwa ame crash ni ameja shika amaga ni manche Nebukadneza ke machile
fo Daniel na neme etelana aka amegbotue. Babylon bi komecho amagane jamole no ni ame afo Yuda fo elana. Ame aka manche Nebukadneza ke ni ya na wala ke anano. Ni bawo akpo aka befe beni tetremante ke kofen ke bejin ke sankwin ke obentai ke lala esrot ele agbepe. Mo fe mo akrashi koni eja shika amagale ni mo fe mo ni kurashi koni eja lele. Aba chela fon no ke emila ni mincho grigri min. Yuda fo ele ni onwame oto Babylon pupa elano ni chumo elano le ye akponeno. Gbeme neji Shadrach ke Meshach ka Abednego. Manche Nebukadneza ke minfu ke minlafa aka ayango Shadrach ke Meshach ka Abednego keba ni ayango gbeme ne keba manche lehie. Manche Nebukadneza ke amake Shadrach ke Meshach ka Abednego ani eyemiano kwale ake nyesomo minyumwele ni nyeja shika amagale ni mife mi mashile lo. Agbene keji nyefe kralo nyeto ake keji nyenu ko fenle ke ble ke sanku ke kete ke obenta ke lela esroto ela agbemole nya ho nye krashi ni nyeja amagani mifele bele nole saneta shikeji nyeja lele amro le no le abachire nya hwe front no ke minla ni mincho grigri le mi Enumɔ nye susu ake anya nye yiwara ahere yemi miden. Keke ni Shadrach ke Meshach ka Abednego here no nyame ke manche Nebukadneza ake ni ehia ke wo ha ne kesane na ehito. Keji wonyumole ni wosomole minsuma ake ehere wo ye front no ke eminla ni minjo grigri le mile. Eba ahere wo ni eba ahere wo yode hu. Shikeji ehere wo po ni na ole ake wosomo onyumwele ni wojan shika amaga no fio machine. Abu Daniel na neme etelegbele fo. Keke ni manche Nebukadneza mi wola fenine. Ne hie chake wo Shadrach ke Meshach ke Abednego. Amro nompe ne fa ake awo front le mila koni doto Ekpawo fe boni aha idodale. Efa asrafo ehiwale Ekome hu aka mefi mo Shadrach ke Meshach ke Abednego koni ame achira ma mehwe front no ke emila ni to grigri le mi. No ewole afi mo ameka ameheboyi ke flakai ke fai ka tade kroko mele fen ni achira ma hwe front no ke emila grigri le mi. Akeni ye manchele famo nale aha front no le edowa na akpa hewole front no le mi la lile gbehin le ni hole gbemele ameyawo front no le mi le neke gbeme ete niji Shadrach ke Meshach ka Abednego ne ya hwe front no le mi la ni cho grigri le mi boni afimo amele no manche Nebukadneza na akpehe ne teshoya ne bi ejinafo elake ani je gbeme ete wofimo ni wo chira me wo hwe la le mi le ajinafo ele here no na meke manche lake ni nakan ni Nebukadneza ka make mi na gbeme Ejwɛ yela le mi afimo kwame ni lele efe ame nokonoko ni moni gbeyi ni fe Ejwele su tamobofo aje ehin etele ni aha amegbena keke ni manche Nebukadneza chibenke front no ke min la grigri le na keke ni ewe na no neke Shadrach ke Meshach ka Abednego nyungwa mwen flo nyole chuji nyeji akpo yela le mi keba keke ni Shadrach ke Meshach ka Abednego jepo yela le mi keba amra lo ele ke lumele ke akucha no kwelo ele ke manchela ajinafo ele bu amehina koni ameba kwene ke gbeme etene ame ite ntwe nglankole ame tade le hu eko eshankole la sotetepo eje efu ya amehe manche Nebukadneza ke ake aje Shadrach ke Meshach ka Abednego nyumole yi eje ake echu ebofo na eba here echujin le ni ke amehie fon enole keje gbelemi ameche mi famole hie atwa ni ameka kitake no ni ame aja heko bi anyumo fi amenyumole ameka amewala mbomba achi no ewole
mi wakpo ake mo fe mo ni Ahwoi Shadra kemisha ka Abednego Nyɔŋma le wie mo fon kole he fe he ma lo shikpono ni mo leje lo wie mo fe wie mo ni mo le wiole achire agbomo chomi menye asan afite ehia ho kone jen achon tumo amenyumo le sele no kokra bedon ni banya here gbomo iwala tamoneke keke ni manchele ha Shadra kemisha ka Abednego gbena ya Babylon kpukpa ilano Yitso Etɛ Nebukadneza lamo ni je Enyɔ manche Nebukadneza ma ya ha me fe ni yo majimaji nke jakwu ife ni yo shikpon mu le fe no ye amewie mo amiake nye he umanye esamihi ake okadi ke na pe ni bi ni Nyɔŋma mwen frofro nyole efe ye mihele mi gbanye kwebo ni okadi ni Nyɔŋma jo echon wole chichi ha kwebo ni enife mo ni yo na pe na akpa manche yelile na no manche yeli ni ejo yino ke ya yino mi Nebukadneza mi ehejole ye mi shiale mi ni mi nhwere ye mi mole mi hu shimilala moko ni wo mi egbeye ejake ni bi ni mi na ela mole mi be mi ni mi kashi mi wole ye gbeye no ewole mi fa aka ache ni lelo ni yo Babylon shikpon le no le fe ke ba mi hie koni ameba chon mi la mole shishi keke ni klamo fo ele ke ahwan fe lo ele ke nglami anko lo ele ba she mi hie mi gba me la mole shi amenye mi la mole shishi amechon beni ya wula shinle Daniel moni achole Belteshazzar tamo boni acho mi Nyɔŋma moni Nyɔŋma kronkron ile mumo yo emile ba mi hie ni mi gbale lamo ni mi lale mi kela ke Belteshazzar klalo efe ache mi le ake Nyɔŋma kronkron ile mumo yo mi ni temon saniko wa ha bo lamo ni mi lale ne chomo mi eshishi noni mi na ye ni na le mi ye wole mi nji chokpete nkple ko ni majelete chone ko na akpa chole wodale no ne ko kete ke ashe nwe boni anale ye jele mi hefe eyi ba ye fe ne wo ibi baba o ni me fe na ekwa meyo ngankolo ya bumo ihon le mi ni lo fonji hiyo enijin la ano ni nogbeme adesan fe yo mi na ye ni na le mi ni bofo sralo kronkron ko jenwe nkplekeshi ebowa ne ke ake nye to achole nye fuanshi ni nye fla enijin le nye pa eyiba le nye ahwashi ni nye gba eyibi le nye hwa ko ni ngankolo la jofo ye shishin aya ni lo fonjin le hu aje enijin la no aya shi ashi echoku ke shishi fan le yesun le mi akedade ka akoble kosan afi choku le ye nganojo efo le mi nwembo anweno egbefa no aje ngankolo aten yedwa ko ne ka ma hishi eba ya fi Kpawo ni abacha ke egbonwa de sadwemo ni yo emi le na ba ha le kolo dwemo ne ke jibo ni nwensra lo ele ekpemle ha ni me kronkron ile hu ke amekpangbe na kan no ko ni adesan fe ke na amele ake moni yo nwenshon le ehe wale ye gbomo adesan no yeli fe no yeli no asan ake engo he wale ha moni le ismo ne ke gbeme amrinwo tetepo ta manchesen no la moni mi Nebukadneza milane agbene Belteshazzar chomo mi shishi ejake ni mancha yeli na mi ni lelo efe nye shishi amechomi shibole obanye ejake Nyɔŋma kronkron ila amumo yo mi Daniel chon la mole shishi Daniel na chole Belteshazzar hule hejo ehekplan ne hao mancha le kelake Belteshazzar kan ha lamo le lo eshishi chomo le mi haobo Belteshazzar here no ne keake minuncho minani kula lamo ne ke eshishi chomo le ko ohinyelo ahi shijebo chole ni ona ne damlemle ne ko ke ashenwenle ana le jele mi heife eyi ba ye fel ni ewo ibi baba o ni mena ekwa meyo ni ngankolo ya bumo ihon le mi ni lo fonji hiyo enijin la no
Ni boji na kanchole. Bola oda no hewa. Oda onke ashemwe. Ni ohewa le miye. Jele feno. Ni manche. Okweni na le keke ni bofo sralo kron ko jengwe nklekishi. Eke ebo ake. Nyeto achole kone afitele. Shiashi fan ke echoku ye sunlemi. Ake dade ka koble koson afichokule. Ni ashile ye nganodwe fomi koni bo Ahwoi no. Ni ehinga nkolu ate ye dwa ke ashi afi Kpawo. Ni na le shishine. Ni noji yi ni moni yo nwenshon le eto ye minu nchoma nchehi. Aba Ahwoi bo kejegbeme ate. No baya oya hinga nkolu ate. No ba Ejwɛ tamochina. Mwembo ba Nyɔ no Ejwɛ afi Kpawo. Ke ashi be no ni oyo ake Nyɔŋma wenfloflo nyole. Ye hewale ya desa manchayeli fen manchayeli no. Asa mo fen mo ni le esmole le eke manchayeli ha. Ake bofo sralo le fan ke ashi chokuku ke eshishin le ye sun le min le. No chon ake oba kuse oba yo manchele ko. Kejo no yo ake nyumoji moni yo jele fen no le. No ewole manche. Monga ni mawobo nemi. Kpawo ni shafe mo. Kono fe no nija. Na ohiafo amobo aka le no aha ohi ajobolo. Ene fe namba manche Nebukadneza no. La monese nyoji Nyɔŋma ke Enyɔ. Beni Nebukadneza min shrashin ye Babylon manche wele itenle. Eke ake kwe Babylon manne dale. Mike mihewale chwale mashin ake manchema. Niye ye mihewale leke agboje udasi. Manchele na Enyɔ shi ni gbe ko gbe kejengwe neke ake manche Nebukadneza bono ni mike obune etwe. Asho manche yeli le yoden. Asan Ahwoi bo kejegbeme ate nke ya ngankolu ate. Kono okame aya hishi. Oba Ejwɛ tamochina fi Kpawo. Ni ono yo ake Nyɔŋma wenfloflo nyole. Ye hewale ye gbeme manche yeli fe manche yeli no. Asan ake mo fe mo ni le esmole le eke manche yeli ha. Noni gbe le yue le bamni ye manche Nebukadneza no amro le no. Ahwoi le kejegbeme ate ni Ejwɛ tamochina. Mwembo nyo igbomochono ke ashibe no ni eichwe chakusu tamokroponcheji ni ewabia na cha oke lofno wabia na. Nebukadneza kafo Nyɔŋma. Manche Nebukadneza hisane Wolo lete no ike ake. Afi Kpawo sele. Mi Nebukadneza mi wo mi hie no mi kwenwe nke hishwamo. Keke ni mi dwemo kuse iba mi eko ni mi hie kyerɛ mi. Keke ni mi kamfo Nyɔŋma wenfloflo nyole. Ni mi wo moni yo ke ashi na no le hie nyam eja ake le iba ye no ke ana no fe ni e manche eli lese efo. Shikon le no gbeme je fe ye hie. Mwemba foi ka de san fe ye shishi. Mokonyen enine etwa efo lo e bilake meni ofi one. Beni mi hie ekyerɛ mi sele. Wo ni awo mi ke mi gboje ke mi manche eli le hia no nyam teshi ko. Mi son lo ke ma onupa le tawo mi segbe. Ni amehere mi atu ake manche eko. Ameke manche he walele wo mi den eko. Ni amebu mi ake lumo fe chuchu lepo. No ewole mi Nebukadneza mi nje enwe manche le yi. Ni mi nwole, ni mi nwe hi enyan. No fe no na efi ohi na eja hu. Ni mo fe mo ni wo ehe no le. Enyɔ eba moleshi. Yitso Enumɔ. Manche Belshaza che okplon. Bikule manche Belshaza che enupa la teme akpe okplon pete nkleko ni ekame fe nudan kutu. Bemi ni anu odanle. Belshaza fa akaya hole shika ke Ejwɛ Etɛ kpujinle ni eche. Manche Nebukadneza ya lo ya Jerusalem solemo wele keba. Koni le manchele ke nupa ele ke ngamele ke hemele ke nudan. Kekene ahole shika kpujinle ke Ejwɛ Etɛ kpujinle ni ayalo ye Jerusalem solimowe ni ji nyumo wele min le keba. Ni manchele ke nupa ele ke ngamele ke hemele fe ke nudan. Beni amenu odanle amekanfo nyumwe ni akeshika ke Ejwɛ Etɛ ka koble ke dade ke cho ke te efe le fe. Beni ametani ni ashinle trukale bomoni ne jekpo
ne bangmani ye asa le gbogbo lehi heni akekalo ishale ke kanecho ni machine le ngle no manche Belshaza mi nkweni le beni egmani le manche le hi echaki amro ne twi fa ne shegbe ye boson ni etalo anjo bie ne nakuche popo manche le bowa ake ayango ahwan fe lo ele ke kla lo ele ke nwami ankwe lo ele abahale beni Babylon ni le lo ene bale manche le ke amake moni banye gbogbo na ehe ni ma na ekane ni asan echon mi ehihile aba wula leke lumata de afaso ke shika koson kueni e ba cho no yelo ni jete ye mi mancha yeli lemi keke ni mancha la ni le lo ele fen ka ni ma le kanemo ke shishi chomo shi amete mo kokra nye Sane le ha mancha Belshaza na akpa ni eha ehi echake ehe onukwa le hu fe ya wiemo ni manchele ke enukwa le wio ya asale no le ha jemfe ho ene ha manyele ba okpronmens asale no keke ni manyele we na no ne ke ake ni oya na walake ya na no ka ha ni ka ha no ko mengba ona nunko ye o manche yeli na emi ni Nyɔŋma kronkron ile amumo yo emi oche inu le gbomo na eje hi eshikamo ke ni le ke dwemo potamo Nyɔŋma ele ni le yole no ewole oche manche Nebukadneza wole wolo le loe ke klamofo ka hwan fe loe ke nwami ankwalo efe anukpa eni lele na wajugban ehi ekashi ni eleni boni Enyɔ lamoe ka jenui ke temo nsajin fe ahihye chon no ewole haya ngoneke nu ni egbe ji Daniel ni oche wole Belshaza le keba ibanye chombo ni ngmale shishi Daniel chon ni ngmale shishi ngo Daniel oya abaha manchele ni manchele kelake ani boji Daniel le Yuda bi nomi ni miche ya ngo keje Yuda shipon le no kebala temo kumile minu he ake Nyɔŋma kronkron ile amumo ni yo omile na wana akpa ana ake ohi ekashi oleni no ye dwemo hupa mi pe ni le loe ka hwan fe lo na ke babie ko na me baka ne ne ke ni ngma ne ni amechon mi eshishi shi amenye ni ngma le shishi amechon mi no he aka onyo una temo ni bi no chon shishi kaji onye ni ngma ne okane ko no chon mi eshishi le aba wulabo ke lumata de afaso ke shika koson kueni ni oba chon no yelo ni jete ye mancha yeli na emi Daniel he mancha le no eke ni ke ni la hishi kono ke ha mokroko shikele mi baka ne ni ngmale machon ni ko ni machon ni eshishi hu ni manche Nyɔŋma moni yo wenshon le ha oche Nebukadneza chon manche wulu ni yo hewale ka agboje ka nunyan pete nkple ni agboje ni adrole na hewole shikonji ka safwe ka wiemo instruct ya no bi bublu shiole gbeye ni me ahekpopo ye hie moni esmo aka egbelele egbeole ni moni esmo aka ehinwala mile eha ehinwala mi moni esmo aka ewe no le ewe no ni mo hu ni esmo aka ebaleshile ebaleshi shibe na ewe ehe no na ekpli etui na eche ehile akpale ye manchesen le no ni enunyam le bole Ahwoi le keja desan ate Ejwɛ mocho tamokolo dwemo ne ahinga nteji ate ne ekpejwe tamochina mwembonyo egbomocho no ahu ke aishibe ino ni eyo ake Nyɔŋma ni yo wenshon le eye hewale ye manche yeli no ni moni esmole le manche wo bo Belshaza manche Nebukadneza bile ole Sane na fe shi fe sele oba oheshi shimo owo he no ye nuncho ni yo nwenle hie ote oya lo puji ka okpolu ni yo ewele keba ni bo ka onukpa ele ka ongamele ka ohemele keba nuda enese hunle nyeje wojin srotwe ni akeshika ke Ejwɛ ka koble ke dade ke cho ke te efele ayi ni bi ni amenani ni amenuni ni amele noko leyi shi Nyɔŋma le ni leden o wala ke o ya ke ba fen yole o je le mo yi no ni Nyɔŋma echu ni nene
ne bangma ne kene nele ni angma le ne mini tekel passing ni ma le shishiji ake akane angma akwe ni ajami wie mo la shishichon mo die nchene akane le minchon ake nyumo ekane o manche eligbin le oyo mlota angma akwe le minchon ake angma bo yensene mi akwe ni anake ochi mo she noko ni ajami le minchon ake aja o manche eli le mi ni ake ha medium bile ke Persia bile manche Belshazzar fa amron le no ake awula Daniel ke lumata de afaso ke shikako sonkoson ku eni hu asan ashie ake Daniel ji no yelo ni jete ya manche yeli le mi shinaka Enyɔ le mi no le agbe Babylon manche Belshazzar ni Dario media nyole ngo manche yeli le naka mbe mi le Dario eye afi Enumɔ Ekpaa ke Enyɔ Yitso Ekpaa ake Daniel wo jatai abumi esa manche Dario hie neto amrale oha ke Enumɔ Enyɔ ake amekwe imanche yeli mu le fe no eto man onukpa no kwelo ewuji etehu koni amrare le abu ameni chumo ele ahia konta ke boni afe ni manchele no ko hia akapata onukpa etene atembo ko meji Daniel mumo ke modembo na awa ni anake ehesafe onukpa ekrokumele fe no ewole manchele to yake ibango Daniel eto imanche yeli mu le fe no kekeni onukpa no kwelo ekrokumele ke amrale le bomoden yake ame anatomoko ye Daniel hilo koni ameke flo ina shiake ni Daniel yuanu kwa hiwole ame na saneko lo tomoko ye he keke ni gbemene keke ame hiake wana saneko wakeshi neke Daniel ne ake ja Enumɔ le jamomla le gbefan keke wona ekoye no ewole onukpa ele ka amra lo ele bu ame hina ke ba manchele ngo ni ame ba kela ke manche Dario yana walake ya nano ni wo o manche yeli le mi onukpa no kwelo ele kelumele ka kuchi anchemele ke amraro ele ka ajinafo ele wote ajina ni wokpemli ake ni awo akpoko ni akwa ake ayi akpone no pepepe akpone afi ake ke ashigbi Enumɔ Etele mo fe mo ni ba ashibo ni ose ni esole ebi nyumoko lo gbomo adesanko den nokole ache na kan mo la fun jata abule mi agbene ni manche o fa ene no wo akpone ni angma awowolo ni o so na ko ni echotamo media bi ke Persia bi amla ni achake ehiele manche Dario ha angma akpole awowolo ni so na Beni Daniel na eliake mancheleke enine ewo akponi angmale shishile eyin ete ewe enwe mpiale hisanfejin le kwa Jerusalem gbe keji agble ekula she solo shiyete da agbi ni eda Enumɔ le shi bikole Daniel asole na kan non Daniel henyelo ele bu amehe na akeba nyame bade na Daniel ne sole Ekpaa Enumɔ le fai keke ni gbeme ne bu amehe na akete manchele ngo ni ame akela ake ni be owo akpo akeke ashi bi egbin Enumɔ Etele mo fe mo ni ba ashi bo ose ni ebi nyumoko lo gbomo adesanko ni le ache na kan gbomo le afon jata abule mi manchele to yake na kan ni media bi ke Persia bi amlani ni achake ehi kokoko amehre no na ameke manchele ake na Daniel Yuda no mi la temu kumile ebubu ni ka akpono wole fe ninu ewole esoloshi ete dagbi edo manchele na akpa benenu Sane ne na esusu heboni efe here Daniel yiwala esusu Sane le he ahun ke ashi hunu shinyo mi keke ni gbemele bu amehe na ke bani na manchele na meba kela ke ni na ole ake ye medium bi ke Persia bi amla na ale akpo lo kita ni manche ena ewole achake no ewole manche le fa ni ate ango Daniel keba
ni achala fonjata abulemi. Manchele ke Daniel ake. Onyumole no somo anu kwale mile le eji ebo. Ayawota keba ni akeba chijata abulena. Keke ni manchele ke le dienche ewol na somoga le sote lena. Elumele hu so bulena ke amewol na somoga ile koni akachake yi ni ato ya Daniel hele. Manchele kwese kete manchewele mi. Ehima nyon le mi fe ni eha akehechre jemo noko abenkele. Wo chire krakra ye himba. Beni hie bwen gble mole manchele teshimra ne hefe oya kete jata abulena. Beni ebenke bulena heni Daniel yole ewe egbe no ne ke areho gbe bo ike ake. Ao Daniel nyumbo heka lo le chunlo. Ani onyumole ni usomo le dale enye jiebo ya jata la denlo. Daniel hele manchele no neke ake ao ni oya na walake ya na ano. Minyumole echu ebofo le keba ni eba ngamo jata la na abu. Inu ewele ameye komi awiko ejake yele hiele mi yoben ni bo ni hu mi tonko ono. Manchele mi shehi nakpa ni efa ke aje Daniel yebulemi. Aje Daniel yebulemi ni apila ko eheko ejake eke hiefun Enumole no. Keke ni manchele fa na amomo me ni aflo Daniel na ha manchele keba. Ni achira ma hwe jata abulemi. Ame ka me bi ka me ngame fe. Gbeme ne she bule shishitete ni jata le momo ame ni amejura me wi ame. Ene sele manchadero Wolo eke maji ka Ahwoi ke jelemi wiemu esrote ashiponji ano bi fen ake nyehe amanye mi wokita ake mo fe moni yo mi no yeli ne hefen hele ehe akpopo ne she Daniel Enumole gbeye leji nyumo he kan lole moni ye ke mi ya na no le anye e manche yeli hi akpata ne ehe wale lese efon Dielo ke herlo jile eto okadi na efio na akpe ni yenwe nke shikpon le no ehere Daniel jata la den Daniel na hwere ye manche dario yino ke manche Koresh Persia nyole hu yino Yitso Kpawo Daniel gba eni nai echon Babylon manche Belshazzar Klɛŋklɛŋ afinole Daniel la lamoko ni enani na ko beni ekashewo enmalamo le fonshi ni lamone mi sanjin titiri jiene Daniel ngmaake mini na le miyake nyonko yo efanke jeje nkojin Ejwɛ le fe ni han shofe hama keke ni ko lo ewujin Ejwɛ ni sura meten ekofen ko famokpo keje nsholemi Klɛŋklɛŋ ko lo le tamojata she ya fijin tamokropon fijin Mihie kolo ne kwemo keke ne akplo efijin le yehi ni aweno ni akele damo enajia no tamo gbomo damo shi lo sele ahale gbomo dwemo kolo ni je enyo le tamo oshishi blishi awala damo Ekome no ma uche ete kon enaye enyonyo jiate keke ni gbe ko kela ke ya no ni oyelo baba o boni obanye ene sele Mihie kwemo keke ni kolo kroko hu fakpo. Etamo koche, shi eye fiji Ejwɛ na etamo noko ni ango no yeli hewale pete nkle ahale. Mihie kwemo no keke ni kolo ni je Ejwɛ le fakpo. Ehe gbeye ke na akpe fe, eye hewale na akpa, eye dade nyonyo jin papata. Ni ekejra eni la mindukuduku neye. Ni fufu jin ni shele, eke na jin na no. Esrole kra ya kolo Ekome ni chohie balate lele ya akronto Enumɔ mi ya akronto le kwemo keke na akronto he bibioko ekwen kejekpo ya mete akronto bibio na fama akronto memejin laten eten ke amishishi fe ehwe akronto na ye hingme tamogbomo hingme ne ye nabu na ekemi hwa wiemu agbagbe Mokoni ye keje blema henina.
Mihieni na le kwa mwa ke ashibe inoni ake manchese ba mamoshi. Keke ni mokoni ona ake afole eche na akpa ba ho itashi. Etade yo futa ne itenwa hu yo futa. E manchese le minchokela ni sen le najiahe koklolo nto ele hu mincho grigri. La mi hoye hie tamofa huo. Beme akpe abo somo ogbomone ni mehu ha abo hu damohie. Keke ni kojolo ele batrashi ni agble wojin lana ni abo enkojomo. Mite no mikweni nale ya yemu agbo ni minu akonto bibio le wiole hiwo. Mihie kwa ma hu ke ashimi nake agbe kolo ni je Ejwele ni afite egbomochole ni achela afon lale mi ko ne sha. Kolo Ekome le ni ehwele ashon hewale ni ameyo le ya mede. Shi aka me ke ame ke ashi be ke ngle cha poten ko. Mina no ni na le mi no ko ni tamogbomo adesa. Ekple keshi ke je nwe ni atatu ebolehi ke bamoni eche na akpale ngo ni ibadamo ehie. Aha le no yeli ka anunyam ke manche yeli hewale koni majimaji ka safo esrotwe ke wiemo esroto ashikponji ano bi fe asomole. E manche yeli le na no manche yeli ni ese efo ni mokomoko nye hie akpata. Ni na ila ashishi chomo. Ni na ele womi hegbeye ni mimi ha yemi Daniel mimi. Michi benke me ni damoje la te mokume. Ni mebile koni echomi ni na ale shishi ke anokwale krede ni yo mile. Ni echomi ni bila shishi. Ike miake neke kolo egbeye Ejwɛ ne damoshi ha mancheme Ejwɛ kumeni ba teshi yeshipon le no wose. Shi Nyɔŋma fele bi hechelo ele anine ba she manche yeli le no ni ehi amede ke anano. Keke ni mitawa kemale kolo ni je Ejwele. Noni esrole kra ye kolo Ekome la ten le hisane. No heyo gbeye na akpa ke nyonyoji ni wa tamodade ke iwabi tamakoble ne ke jra kolo ni ena ibaye la minduku le ni fufuji ni hwele hu eke na jin na anole. Mita hu ake male aklonto Enumɔ ni mamokolo ela Yitso hele ahisane. Mita hu ake male aklonto komele noni fakpo ni beni ejekpole efama aklonto ela aten eten ka meshishi fanfen ehwele hu hisane. Le yo hime ne ye nabu ne ke yo wiemu agbo tamono ni efe aklonto Ekome le fenle. Mi ye kwa mono keke ni neka aklonto ne fata ewo Nyɔŋma webi kronkron ile ni eyi amenokuni ke ashibe ino ni moni eche na akpaleba ni babu nwen flo nyole me kronkron ile ben. Keke ni be bashe ni angono yele hewale awo me kronkron la den. Moni ke mi wiole ke miake kolo ni je Ejwele damoshi ha manche yeli ni je Ejwɛ ko ni baba abaye no yeshipon le no. Eba asrole ye manche yeli Ekome le fen ahe. Eba afite shipon chomun le fen ni eba na no ni eba akpata hie. Aklonto Enumɔ le damoshi ha manche me Enumɔ komeni ba teshi ye manche yeli ne yino. Amesele manche kome kroko hu ko ba teshi. Eba asrole ye manche me ni chohie le ahe ni eba ba manche me etekome ashi. Manche ne ba wie shi Enumɔ ofele ni eba heto nwen flo nyole men kronkron ile jugba. Eto eyi mpo ake chake nwen flo nyole men kronkron ile ajamom laile ke gbin juji ni ameyo le fen ni eba yi ameno ke ashi afie tenkefa. No sele nwen kojole atrashi akojole ni amasho no yeli hewale le yede ni akpate hie butu. Kekele abatu shiponcho mun le fen no manche yeli hewalele ke egboje le fen awo Nyɔŋma ofele me kronkron ile den. Ame manche yeli hewale nese efom ni shipon le no lume fen ba somo ame ni ame ba bo ame tue. Sane le na agbene. Sane ne gba mi Daniel mi na akpa ni ha mi gbomocho chake. Chimike sane le to mi na kucho. Yitso Kpaanyɔ Gwantenka bote aheni na.
mancha Belshaza yino afini jeten le nole ajeni na ko eko achon mi Daniel ye Klɛŋklɛŋ ni na lese mina ni na ne mi ake mi e mancha mani achon le Susan ni yo elan popa no shipon le no le mi damo u lai fa le na beni mi wo mi hie no le mi na gwantenu agboko damo fa le na e ya aklonto Enyɔ aklonto ne kro na akpa ni Ekome ko fe Ekome shi aklonto la ten no ni kole no monji aklonto ni gwantenu le jese Ekpaa mi na ake gwantenu ne mi shike mi ya na igbe ke ko igbe ke wo igbe koloko kra nye ehi adamu moko hu nye noko ashon yeden no ewole efe no ni lesmo na efe ehi agbo mi susu ni na ehe no kekele na to papoko epu ekeja na igbe ke mimba efo mi nka fuewa ke chonshipon chomun le fe no ni enandede nche esa ashipon aklonto agbokome mato papo na ehi nwe ate echeke bani na gwantenu ni yo aklonto Enyɔ ni mina aka edamu faale nale keke ne ke he wale ke he do fe tutuale beni to papo le benke gwantenu le emli ewole la na akpa eshi gwantenu le ne kuma aklonto Enyɔ le wocho gwanten le nye to papo le hie edamu to papo le chi gwantenu le etwashi ne na no okokra behe wale ne ke ashon gwantenu le yede keke ni to papo ne bon ehi no womo eja ke susu aka eji agbo sibene ehi ke iwa akra le akun eklonto agbo le keke ni aklonto Ejwɛ krokome jepo fan ya aklonto agbo komele naja ni amemi nkwaje nkoje Ejwɛ le fe aklonto bibio kome kokwen keja aklonto Ejwɛ la ten Ekome mi aklonto ne batakpete nkple ni Ekpaa emi nkete wo igbe kebo kangbe keshiwo shipon le nogbe fe ebada hunke ashe nguramia ni echire ngurami le Ekome etua shipon ni enana ameno ewo ehe no hunke ashe nwe asafo le lumo le tete no ni eshonda agbin afole ni ashan le yede ni efite kronkron le anwo asafo la hale keda agbin afole ni ashan le hu ni enele ejitomo acha no kwale afun ni no fe no ni aklonto le fe le hwere keke ni minu mo kronkron ko gbe mi nwie ni minu ni mo kronkron ko hu bi mo kronkron ni wie la ke mebe yino no ni na ne ba ka he ke ashi mebe mlato mo ne ba chinda gbin afole shankron le na ke ashi ni mebe no abana na nwe asafole no ni ababule he kronkron le ke ashi ejena ne ke ake ebaya no ke ashi gbi akpe ke oha ke Nyɔŋma Enumɔ kekele abachu he kronkron le he koni echon boni eyo sale bafo Gabriel choni na le shishi beni mi Daniel mi na neke ni na ne ni minta eshishi malele mi na mokota mogbomo badamo mi hie keke ni minu gbomo gbebo keje ula ifa le tengbe ni eke ake Gabriel chomo moneni na le shishi Gabriel chie baheni mi damole shigbeye momi ni mi ke mi hie bushi keke ni Gabriel ke mi ake a ogbomo ade sambi no le ake jele na gbehe ni nane eke mi hie wie mole no keke ni woni chi banyomi no shi Gabriel tamihe ni ewomi no edamoshi ni eke mi ake na mi ba chombo no ni baba ye mi mfule na gbegbi le mi jele na gbebe ni atole he ni nane gwantenu agbo ni ona ke klonto Enyɔ le damoshi ha media ke Persia manchemele hela manchayeli le he okadi dito pakpole ni aklonto wulu komele ni ma ehingme aten leji Klɛŋklɛŋ manchele boni aklonto komene ku ni aklonto Ejwɛ baye na jenle na ka hela manchayeli le mimba agbla Ejwɛ shamete eko hiwale shen Klɛŋklɛŋ manchayeli le hiwalele kaji manchayeli Ejwɛ ne anagbebe le benke ni hiwale sanjini ameyeye hiwale isaake agbla ametoele manchahi waloko ni le ngafon batishi
Eba na hewale kple. She hewale le jen le dienche emi. Eba akpata ni bi ahie. Butu ni nofe no ni efele. Eba ye umanye yemi. Eba akpata hewale kenyumo webi le tete ahie. Enga lele hewale kechu enole laka mo ba fapi. Ni eba wehi no. Eba akpata me baba o ahie be meni amele amehebe. Eba ateshi ewoje mfe lumoy alumole. Shi aba akpata hie be meni adesani ni etakwehi tete. Na da lebi kegbeke afole ni ashan le hini na ni aglami achonbole anukwale ni. Shibole okecho na kucho. Eja kebe plan ba Ahwoi dani Sane ne baba mi. Sane ne hammi Daniel mi fevi ni mi heye besang. Keke ni mi teshi ni mi te mi acha ni chumo ni mancheke wo mi den le no. Mi he jo mi he yani na he wo. Ni mi nu shishi. Yitso Nɛɛhu Daniel sole eha emambile. Ahwoi bi Dario media formobile ye Kaldia bi amanche. Klɛŋklɛŋ afilemi beni mi Daniel mi hie wo jami nkwemole. Mi na ake afiabo ni Yehoake gbalo Yeremia ake Jerusalem ba akashi amanfo ke ashileji afi Enumɔ Kpawo. Mi hima ni mimbu pepe ni mitala mlumi nke minta nuncho nyumole hiengbe ye Solomon ke fa Ekpaa momi. Mi pa Yehoa mi nyumole fai ni mi jaje tomo emike. Au nuncho boji nyumo pete nkple ni he yo gbeyi ni yo Ekpaa mono. Mo ni suomo se efo ha me ni sumole ni ame yo ekitan la nole. Wo fe esha ni woton. Wo fe Yitso wale ni bi ni wo cho hi atwa. Ni wo ye okitan ko mla elano. Wo boko ochuji ngbalo ele ni ke wo manche mele ke Wolo mele ke wo chamele ke wo jakumu le fen wie yo gbe mi le toe. A o nuncho bolo no jijale shinwole wo no ji hengle tamo yo wo no menenele. Wo me ni ji Yuda bi ke Jerusalem bi le ke Israel bi fen. Meni benke ke mehu ni ajeshon ye shikon jiano ni ogbe ame osha. Ya nukwa ni ame ya ye ebohi wonle. Nuncho hengle nesa wo ke wo mancha mele ke wo Wolo mele ke wo chamele ejake wo fesha wo shimbo. Nuncho wo nyumo musuncho lo jibo ni oka eshafa chabele wo chohi atwa ni wo bobo nuncho wo nyumole o wie motwe ni wo hishi boni ochon ochuji ngbalo elano owowo mla akewo hishile. Israel chomu fe eto mlale ni ame ye o mlale no ewole amegba afa. Eneha amelo musu ni agma ya Mose ochunole mla wolo le mile ejake wo fe sha wo shimbo. Eka amane hu pete nkle neba wono nele emma wiemu ni ewie shinwole no mi. Oblako manko tue neke penda ye jene mi fe tamo ogla Jerusalem tuene. Neke efone eba wono tamo boni agma ye Mose mlale mile. Kenle wokpako bo Yehoa fai ni wokpaleko kejeko woni fon jani lahi ni woboko onukwale wie mole tue. No hewole Yehoa wonyumo ene hewo no ha efone eba wono ne. Ejake bole jalojibo ye ni mfe no ofi ogbefa shinwole wobo butue. A onuncho wonyumo no kenine shinwale jewo o manle keje Egypt shipon le no no kenagbe kwa shimene wo fesha ni wo wayi. A onuncho yo jale Sane yeli hewole o faine fomli nefu Jerusalem ko mi ni ewole lalese. Bodi enche o man ke gon ni. Esha ni wo fe ke esha hu ni wo chamele fe le hewole. O man Jerusalem ke o man bi la hie ehweshi ye majimaji ni bole wo la hie. No hewole agbene wonyumo bo chulo solimo ke fa Ekpaa mo ne pe toe. Nuncho ohi abanya eko ye ogbele hiwo. A o minyumo o faine ni obomitue wo hie no kono okwa wo manfo ele kema ni ake ogbe ewulele eja ake wo ba o hie ke fa Ekpaa mo ye wo jalena
Shimo ominkpa bofai ya omusunchon lekpete nkple lehiwo. Ao Yehowa bo wotwe ono fehe ko hawo. Ao minyumo ufaine. Ka chakra no fehe ko hawo yogbe lehiwo. Ijake ogbe ekpete o manle ko mambi lahi. Gabriel chon gbalele shishi. Beni mi solio ni mi jajo mi he eshaile kemi mambi Israel bi le hu ahe eshaile ni mi pa Yehowa mi nyumole fai ye gon kronkron le hiwole. Mi hie mi soli lolo kekele na abofo Gabriel moni mi na ye kenken ni na ale mi le ni efliki keba mi masa etruka. Lo mi le eshebe mi ni ashan agbeke na ashan afolele. Eke mi ake Daniel mi ba koni mi ba chonbo gbalele shishi. Beni oje shishi no bo Enumɔ fa Ekpaa afami ni no ewo ni mi ba koni ba chonbo shishi ne. Ija aka Enumɔ sumo bo na akpa no ewole dwemo wie molehi koni onu ni na ale shishi. Beni Enumɔ eto na ke ba fo o mambi le ke o man kronkron le eshai ke ni fon jani ni afele sele ji afi Enumɔ Kpawo to Ekpawo. Abafo eshafe mose abagbatan shafe lo ke Enumɔ ten ni jale Sane yeli abaye no ke anano. Abawo ni na ke gbalefen obon ni abasa ajo he kronkron le no eko. Na ole ni onu shishi ake kejebe no ni afa ake ayatwa Jerusalem manle ke ashibe no ni hienye lo ni Enumɔ ehala ni efole mule asheshile afi Kpawo to Ekpawo baho. Abasa atwa Jerusalem manle ni abasa emingbejegbele ni abasa atwa egbogbo ile. Eba hin shineke ke ashi afi Enumɔ Ekpaa ke Enyɔ to Ekpawo. Shineke bene ba fe fimo be. Neke bene na agbe mi le aba agbe hienye lo ni Enumɔ efole mule truka ni enamoko ni lumo ni ba abaye no le webi le ba fite Jerusalem manle ke he kronkron le ta ke ni bi ahin Ekpaa baba tamo no afua ye bele na agbe na mi tamo bani Enumɔ ewoshi etole lumone ke me baba o ba panke ashi afi Kpawo shi afi eteke fasele lumone ba gu shan afole ke ni eni afole shan kra abafi amaga ni bulio he kronkron le ama he ni yo gron fefe ye Solomo wele mi ni amaga ne ba majen ke ashi be no ni Enumɔ eto ke ba gbla monika amaga le ba majen le toe ashe Yitso Nyɔŋma Tigris fa le toe ni na Persia manche Koresh yino afini je tenle ajeni na akpo achon Daniel moni achole Belteshazzar hule Sane le yemi anokwa ni eko ha mkpete nkple kohi achon Daniel ni enu Sane le shishi na kembele mile mi Daniel mina ochi etenson ni mi ye nkomo mi ye ni ngo mi ye lole mi no we ni mi pa mu ke ashi ochi eten le fenche Klɛŋklɛŋ le no biniji Nyɔŋma Enyɔ ke Ejwɛ le no le mi damo fa Wolo nigba ji Tigris le na mi wo mi hie no ni mi na no nko ni ewo klala tade ni Ufaz shikakpa fi minten egbomocho mi nkpele oke ujrawate ne hie mi nkpele nyiram tomosrawa ehi ngba tamokoti ni asu eniji nke na jahe mi nkpele tamokoble na shahe ni egbe ejije tamasafo yugbe mi Daniel mi ko me mi nani nale ini fata mi he jenle enani nane shikele ngbingbi ni na wa momo ame keke ni ame jojofui ni ame atete ame he no ewole ebahwe mi ko me ni mi nkwani na akpete nkplene mi gbomojo he wale feta mi he fe chake ni he wale ko be mi don keke ni mi nunu legbe ni ewie be ni mi nu ewie mole mi gbeshi ni mi ke mi he bushi ni no nyomi no keke ni ne ko bata mi he na ewo mi no mi krashi ye mi na kuchi ana ni mi ke mi ni di nyamoshi ni mi kpokpo bofole ke mi ake
Daniel nyumo minsumo bona akpa teshi no damoshi oni obo wie mo ni mi ke bo ba wie letue ejake atwumi ongo beni bofole ke mi ewie ne kensele mi teshi mi damoshi ke hekpopomo keke ni ke mi ake Daniel ka shegbeye ejake nyumo enu sole mo ni o sole keje klɛŋklɛŋ gbino ni okpa oyin ake obaba oheshin oha nyumo anu o sole mole ni no hewo mi bane beni mi baale bofo ni bo Persia manche yeli le hele bachimi gbegbi Nyɔŋma Enyɔ ke Ekome keke ni bofo onupa la te mokome nigba eji Michael le ba ne ba ye bu ami mi shi Michael ke Persia manche yeli le bofo le yejen ni mi ba koni ba chombo no ni baba o mambi la no wose ejake no ni baba wose shon heni na onale beni bofo le ke mi ewie ne ken egbe na le mi mami hieshi ni mi tomu keke ni bofo le ni esu tamobo mo adesale ke ni ne sami na abuhe keke ni mi bon wie mo mi ke bofo ni damo mi hie la ke ni na le eha mi woji anfe mi wa mi he ni mi fe egbede ti afe ten ni mi nu nchochun lo ke mi nu ncho awie hu eja ke gbomo cho he wale ni jo mo mo no jo eko fen ko eta ye mi keke ni bofo le ba ne bata mi he ni mi na gbomo cho he wale ko eke mi ake ao gbomo ni na anyumo sumo bo pam ka shegbeye otu anyo mi ni ofe kan bene ke mi wie ne kensele mi ne kan ni mi kela ke mi nu ncho wie mo eja ke owo mi he wale bofo le tohe ne ke olo na he woni mi ba onwo na elo mi nkumi se koni mi ke bofo ni bo Persia manche yeli le hele ayawu kaji mi ye no kunin sele hela manche yeli bofo le hu baba kona eke mi abawu shimi bagbabo no ni ama ya no kwale ngmale la mi le no ji ake mokokra be ni wa mi ni mi ke mene mewu ake Jamaica ni Israel lumole Yitso Nyɔŋma ke Ekome manche dario mi di anyole klɛŋklɛŋ afile mi le mi hu mi damoshi ni mi fi Michael se ke wole he wale no ni magbabo agbenene le anukwale ni Egypt manche yeli le ke Syria manche yeli le keke ni bofo le teno ne ke ake na manche me ete krokome baba abaye Persia shikpon le no manche moni ba nye amese ake manche ni je Ejwele e ba na ni mfeme krokome le fe ni kaji echon eni na le no ina he walele e ba wo majimaji ayi ni ame ba teshi awo hela manche yeli le manche kakan loko ba teshi ne ken be mi ni e manche yeli hele ba da pete nkle ne ba ye etwi na Sane shibem ne ni egbojele ehe shinjogba nle mi no ne manche yeli le ba gbeshi emi ba gbla sroto Ejwɛ ke aje nkoji Ejwele mi gbra mo ne ano yeli ba ya aje meni ameje manche ne hwe ade shimon no yelo ehe ne ahewale ke manche le hewale ye egbo ni abasho manche yeli le ko ye mene ade aha me krokome wo yigbe iji Egypt manche le hibawa shi eshishi lumela te mokomeko ba na hewale file manche le denche ni na agbe mi le gbomo na ba chon shipon pete nkple no yilo shi afi Ekome asele Egypt manche le ke ko igbe manche le ni Syria manche le ba kpan amefe Ekome ni Egypt manche le ke bi yo ba ha Syria manche le gbla ye to enjole na mohiwo shi Ekome fe mo ne se echen ni abamo manche bi yo le ke chujin ke ebile ke wule fe ni abagbe ame neke be me no le manche bi yo le wekunyoko ba teshi ne ba ye manche bomo ne ba fata ke ba to Syria manche le ke tabilo le ke abote manche le mo ulu le mi ne ba ya menokunin e ba lo Syria bi anyumo le ke dade amagan le ke Ejwɛ Etɛ ke shikani bi ni jira wale fe ke ya Egypt manche ne ba hishi afi Ekome ni efata ewo Syria manche le
Shi Syria manchele mo ni ba fata beko keba to a Egypt. Shi aba Ahwoi ne ba kwese ke ate ishikpon le no eko. Syria manchele bihin ba bu atabilo baba o ana mekesa amehe amehata. Taku le eko ba afa ni eba akpata no fe no ni yo egbe no hie tamofa na yi keteke no. Aba wu tale ahun ke ani na Egypt manche mo le dienche. Egypt manchele ke min la ba afa ke ani na Syria manchele ne kele ba wu ne ba ye no. Syria manchele ke takple ba ya tale shi aba ye no kunin. Egypt manchele ni ne ba cho Syria tabilo akpa enyumai abole ano. No ba ha manchele awe he no ake Ekpaa tabilo baba o wa hie. Shi ekunin yeli nese echen. Ejake Syria manchele ba ya ese e abua tabilo baba o fe chuchu bilana. Ni afi ko ma sele e ba ku ese e ba eko nketakple ketawu ni bi. Neke be na mile me baba o ba te shiashi Egypt manchele. Bodi encho mambi la te nkaka wu Ekome hu ate shiawo Egypt manchele koni ni nane abami. Shiame ye nkuni. Syria manchele ba fanta keba ne baba ya basa mani atwa gbogbo awo eheyi. E ba ye mane no kuni ne ba ngomanle. Egypt tabilo le nyen ehie Adam. Tabilo kakabangi le tete nanghi wale amekedamoshi amekele awu. Syria mancheni ba to ashikpon le ba fe Egypt tabilo le boni le ismo ni mbokoboko nyenshi ate awole. E ba be ba hinshi wo shikpon le no ni shikpon chomun le fe ba hin le iho ale shishi. Syria manchele ba to eyake eke mancheli le min tabilo e bublu ba to a Egypt. Shi e ba chonga ne ke Egypt ba kpa ne ba ngo ebiyo eha Egypt manchele gbla koni ekegbojo Egypt manchele le shimo eyintone yen umanye. Ene sele Syria manchele ba chon ehie ewo nshona shikponjin le. E ba ye shikponjin ne baba o anokuni. Shi tachako ba teshin awole ne ba ye nokuni ne ba fo Syria manchele hinowo molese. Ene ba ha Syria manchele hinowo mole achon hegle ahale. Syria manchene ba kwese e ato amoji ni yole dente shikpon le no. Shi abaye nokuni ye jen ni bie ina agbe baba ye. Manchako baba ye se manchene ba wo ichunlogbe ake e anye mambila no koni echuame onia pi e wo manche futro le mi. Shibe kuku ko se no ni abagbele je ye minfuna lo tami. Syria manche fongle bafolete ewie mole no ne keke moni ba nyese e ba ye Syria manche agbenele ji gbomogbonyoko ni behegbe ake eyo manche. Shibe ni a hele shinle echonjun kefo kena dokomono eni neshe manche yelile no. Tabilo efe ni ateshin awolele e ba be amehwi. Na kan no e ba fe kpanmo le lumole dienche. Eke majimaji ba kpan she ye anokwa. E ba na hewale kple chapele mambi ayifa. E ba fanta truka ke ashikponko ni hinjogba no. Ne ba ya e afe ni echeme ke ni metete efe ko ekudan yejen. Ni ba ha yejen le. E ba jire ha tabilo ni nye sele. Ke fe sele e ba to eyake e ba fafanta ke ato amajin tamomoji shi eyen umanye. Hewale ke kani yo emile ba kanyale koni ebu atakplena koni eke Egypt manchele ayawu. Egypt manchele hu ke takple baba ekelaba wu. Shi Egypt manchele ye nkuni ejake abato eshigbe mohe nga esroto ya shile. Me poni na edeni eni njuno ameyo le tete ba gbe le shieko. Etabilo ele baba o ba nyonyoe ni ababe itala Ahwoi. Mancheme Enyɔ ne ba trashi yo kplon komehe ameye ni. Shi amete mofe moye yinsha ye nyemihe ni ame alaka amehe ye ni eni le shishitete. Amete mokomoko yinto le bammi hanle. Ejake beni atole sheko. Syria manchele keni baba o ni enale yeta ni ewula mi
le baako iseke ya eshikpon le no she twi baasu jamo kronkron le no e ba fe no ni le die nche smo kekele eku iseke te le die nche eshikpon no kaji be ni ato le shele e ba ba e bato a iji eshikpon le ko shini bi eja han le tamochuchu le eja ke Roman bi keleji baba abatuale ni e ba shegbe yi e ba gla heshi ne ba ku iseke minla ni e ba ya ne aka ake e fite jamo kronkron le e ba po me ni ekwa jamo kronkron le mo anga wotwe e ba we tabilo ele ekome agbe ko ni ame abule solimo we kronkron le ke mo le hu ame ba gu dagbin afole ni ashanle ni ame ka maga ni bulo solimo wele ba majen ekena dokomo ba la ka me ni ekwa jamo le shi me ni mi ya menyumo le anu kwalolo le ba damoshi pen amishile mambila te ni le lo ele Ekome ba chon mambile ni chebele amete me Ekome ba nyonyo ye klantena aba shasha me Ekome aba ha amete me Ekome ani ni aba ngo me Ekome no ke ashi beko be me no ni agbe onyumo we bile aba ya abo amefio koken ni mepi baba ameba fata mehi shije ke ametwi fe abagbe mambila te ni le lo ele Ekome shi aka amegbelele ba chu nyunwa we bi lahi koni ameye futa ni ne ba ya no ke ashi na agbebele ba she ni jibe ni nyunwa etole sira manchele ba fe no ni le twitter wo ni ba wo ehi no e ba che ehi agbofe nyunwa fe nyunwa ni ewie ehi pupu mo wie motete eshi nyunwa ofele e ba ya no ne ke ahụ ke ashi nyunwa emi ngo don ni agbene nyumo ba gbletwe noni nyumo eto aka ba felele e ba na fele manchane ebu nyumo na echemele jale tete lo nyumo ni yesu mole hu ebu nyumo ko ejake e ba wo ehino ye fe no shimo e ba bu nyumo ni bu omajin ahe e ba hie de nshika Ejwɛ Etɛ kete ni jirawa keni keni ni jirawa eke aha nyumo ko ni echemele tete le kone ekewo na ka enyumo le hie nyang na ka eba fe ye moji ni wala lami eha manse enyumo ko ni ekplen ehi wale no me fe ni buola ke ameno ye lole eba wa me hie nyang na eha ame ye me pi ano eba jira shikonjin lami eha ame ake amenyomo wo keji Syria manchele na agbebe le shele Egypt manchele ba ya atuale Syria manchele ba fa tamu ahu eke Egypt manchele abakpe keta ya shili ka okpongono talo kelejin baba o e ba tu ashiponjin baba o ne ba chu ameno keho tamu fa ni ejenga e ba tu ashiwo shipon letete ni me akpe enyuma abo ba nyonyoe shi he ni ba je edenne Idom ke Moab ke Amon bi ashipon le koto kaji efatane ewo na kan shipon le Egypt de nchepo yenyehe e ba lo Egypt shika ke Ejwɛ Etɛ ke Ejwetri fen ke ya e ba ye Libya ke Ethiopia hu fen no shi saji ni ba je bukangbe ke ko igba abale ba we hegbe yi ne ke min la ple ba ya e apatangbe me baba o ahin ebutu e ba mama blade abuyi ne yo le ye nshole ke gon kronkron le ten shipon le no shimon jen enagbe baba ye ni mokomoko yen ebu anle Yitso Nyɔŋma ke Enyɔ na agbebele bofo le cha ewie mo le no ake ni na kan be le mi le Michael lumo pete nkple ni bo emambi la hele a teshin adamoshi kekele fimo be ko aba ni anako ehino dan kejebe ino ni aje manto shishi ke bashi na kan be le mi le ahre o man le mi mo fe mo ni anake agbegbe ye wala wolo le mi le yiwala ni me ne gbo ile ate me pi ahin ache me ko me ate na no wala mi shi me ko me hu ate na no hegle mi ni me ni le ape tamata to pe mo ni me ni echon me pi agbekete jale mi le ape tamongla mi ke ate na no shi
Ekemi ake bo Daniel chimo wie mo ena no ni oso Wolo le na ke ashi na gbebele ni mepi agba amehina ke ya keba keta ono ni ebale shishi ni le afa keke ni mi Daniel mi kwe ni na me akrokome Enyɔ damoshi mokome ye faale na biene ni mokome hu ye faale se ni mokome ke nu le ni uklala ni yo moni yo faale se lake mebe yino agbene ke na pe ni ne ana ni nu ni uklala ni yo faale se le weni ni jonke be kuno ketemwe ni eka moni hi eka ke ya na no le kita minu ne ke ibaka eke ashi afi etenkefa beyi no ni akumo hewale ni wa me kronkron le ayile agbena kekele agbe ne me fe na minu no ni bofole wiele shi minu shishi ni wole mi biake minu ncho o faine te ne me anagbele atamoten eto heke ake Daniel kwemo hi egbe no ya wie mo ele achimono ni asaw amena ke ashi na gbebele aba mepi bachuwa me koni ameye futa ni amehe achi shi yichon walela te mokomoko nun shishi ni ame aya no ameye yichon wale sane shi ni lele amele ameba nu no ni ya no le shishi keji aguda gbi afole ni ashanle beni ake amaga ni buli osolimo wele ba machine bi akpe ka oha Enyɔ ka Nyɔŋma Nɛɛhu ba ho ajo me fe ni ba to ametwishi koni ameye anokwa ka ashi gbi akpe ka oha eten ka Nyɔŋma eten ka Enumɔ le ni bo Daniel ye anokwa ka ashi na agbe ni no sele ubagbo shi o teshi ni ona aeko ni sabo ye na agbe gbile no Daniel Wolo le ena agbe ne